Zdravo, ja sam Ema i u današnjem videu razgovaramo na engleskom o tome kakvog ukusa može biti sirup ili pastila. Ja ću izgovoriti rečenicu na srpskom, zatim njen prijevod na engleski i ostaviti vam par sekundi da istu ponovite za mnom. Prvo pitanje bi bilo kakvog je ukusa sirup? What does the syrup taste like? Sirup je prijatnog mentol ukusa. The syrup has a pleasant menthol taste. Voćnog je ukusa. It's fruity. Pomalo je kiseo. It's a bit sour. Gorak je, ali ga možete uzeti sa čašom vode. It's bitter, but you can take it with a glass of water. Pastila treba da se rastopi u ustima. Pastil should dissolve in your mouth. Nadam se da vam je ovaj video bio od pomoći.